Pemirsa ring rahina ke pertama masa kampanye Pilkada Bali warsa kalih talipat likur. Nepet ring rahinan jagat galungan selai September. Puni kemawinan KPU Provinsi Bali ngandegang kampanye pasangan calon kepala daerah ring Galah Inucap. Punika taler ritat kala pengeroh rahinan suci Kuningan tanggal 5 Oktober. Kampanye ke Andegang. Tetujonnyane mangda umat Hindu sida uleng ring sajoning ngemargiang rahinan suci sane kemargiang nyabran ngenem bulan inucap. Ketua KPU Bali Idewa Agung Gede Lidartawan Mausang pai ketandane nguangdeang kampanye ritat kala galungan miwah Kuningan. Antuk nyinggihang pemargin hari raya besar keagamaan. Ngenenin indik kebijakan punika KPU Bali pacang meperkanti kesaringin pasangan calon mangdeside ngembasang putusan sani kacumpuin. Kawawahin saking hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan calon gubernur mewah calon wakil gubernur sampun nagingin prasarat. Maka kali pasangan calon inggih punika Dr. Insinyur Wayan Koster MM, Inyoman Giri Prasta Esos, miwah pasangan Madi Mulyana Arya SEMH, Putu Agus Suradnyana ST, pacang kasobiahang dados paslon gubernur miwah wakil gubernur Bali, ring tanggal kali likur September warsa kali talipat likur. Bali Pos Nguningayang.